Mba'e ichapa. Heina jepive guaysa ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo, ñane ñe'ẽ asãi, Guarani ñane ñe'ẽ. Ha'éva Ateneo de Lengua y Cultura Guarani Marandu oñembohasaha ha og̃uahẽva peẽme Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive. Jepiveguáicha romog̃uahẽ peẽme ore maitei ha roipota pehasa peteĩ ára neporãmbajepévape nde roveguándi ha tahenehẽ tesãi mborayhu vy'apavẽ jekupyty po'a tekokatúgui. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando como cada sábado de 6:30 a 7:30 nuestro programa guaraní Ñane Ñe'ẽ, que es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y que tiene como objetivo facilitarles informaciones y temas de actualidad referidos a la lengua guaraní y a nuestra cultura. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Poteñarabó, Bojabuipay, Rundiarabó y hoy es el sábado 15 de diciembre del año 2018 y como decíamos en guaraní, también queremos hacerlo como siempre en castellano. Desearles a todos un muy buen día, que sea un día cargado de salud, de alegría, de paz, de todas las mejores cosas que podamos lograr en un día tan lindo como este que estamos empezando. Aquí este es un programa que desarrolla el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní gracias a los directores de la Radio Libre 1200 AM, en la persona del doctor Benjamín Fernández, abogado, y de la señora Lisa, abogado, y en particular también nuestro agradecimiento a nuestra compañera Claudia Inoue, que cada sábado es la responsable de poner al aire nuestro programa. Y hoy particularmente queremos en esta primera parte, como siempre solemos hacer, algún tipo de comentario acerca de algunas actividades, digamos, importantes de la semana que se fue o que en este caso está llegando. Queremos contarles a ustedes que como hace 30 años, cada año en esta época, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní inició una serie de colaciones de actos de graduación que tienen un carácter descentralizado. Estas colaciones donde nuestros estudiantes reciben sus certificados de conclusión del curso básico correspondiente al primer año de estudio de la lengua guaraní, también los profesores que acceden en este caso al título de profesor de lengua guaraní después de 3 años de estudios. Estas ceremonias se desarrollan a nivel local, es decir, en cada una de las comunidades donde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene una regional. Son 100 regionales en total y esas regionales están activando como mínimo hace prácticamente 20 años, la más joven de ellas, y la más antigua este año cumple 30 años de funcionamiento y es la regional Caaguazú, que tiene como director al doctor Cecilio Ramón Coronel Gómez. 30 años de trabajar intensamente en el departamento de Caaguazú y particularmente en la ciudad de Caaguazú, donde a lo largo de ese tiempo se han formado una cantidad muy numerosa. Estamos hablando de miles de docentes de lengua guaraní que en 30 años se han formado en la ciudad, en la regional, en este caso de Caaguazú, repito, dirigida por el doctor Cecilio Ramón Coronel Gómez. Dicha Ateneo Mbapo Arevive Ñane Ñe'ẽ Guaraní Jupape a Omong'uahẽpe hembiapo hetaiterei távape. Heta táva ñane retã tuichakue javeve. Jaháramói Batévoty, Muité Concepción, ha Amambáy, yvývoty Itapúa, Misiones, Ñe'ẽmbuku, Kuarahyresẽvoty, Alto Paraná ha Kuarahyreikévoty, Boquerón, Peichaite tuichápe Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rembiapo. Ha rog̃uahẽhaguépe aremíma ha romba'apohápe avei aremíma hetaiterei mbo'ehárama Ateneo háicha rohekombo'e. Ha umíva
apite pe injetaba ima osema kue ha oikepe te kombo'épe ha oñeha'ãmbaite ikatu hapeve hembikuaa ikatupyry rupi ohayhukápe ñane ñe'ẽ Guarani ha oĩ avei umi pyahuvéva umi ko'ág̃a omohu'ãva umi omohu'ãva apytépe oĩ heta mitãrusu heta mitãkuña avei oñembojávaekue oñemoarandu hag̃ua Guarani ñe'ẽme ha ohayhúvipe ñane ñe'ẽ ohayhúvi ñande reko ohayhúvi ñane retã ha hi'ãitevana ha'ekuéra avei oike vokoieténte tekombo'épe taha'e mitã ndive taha'e mitãrusu ndive ha tojapópe tembiapo neporãmbajepéva ha'evahína Guarani ñe'ẽ jehayhuka ha Guarani ñe'ẽ ñemombarete chechemandu'a heta mbo'ehára ohohague ajépa pe mbo'ehaópe ha pépe ñembosarái rupi ñe'ẽpoty rupi purahéi rupi ha avei ñe'ẽtekuaa rupi ohoikombo'e umi mitãmimíme ha tuichaiterei mba'e jahechávo pe mitã opukavýramo tuichaiterei mba'e jahecharamo pe mitã ohupíramo oipo ha ombohováiramo térã oporandúramo peteĩ mba'e térã oikumbýramo pe oje'éva chupe ha ko'ag̃aite peve ñambyasýkuaa jaikévo sapy'ánte mbo'ehakotýpe heta mbo'ehaópe ha oĩramo tapicha oñe'ẽva chupekuéra castellanope ha umi mitã ijurujái hovayva hovasy hikuái noikumbýigui nahesakãigui chupekuéra mba'eve upevangope Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rembiapo tujaite ymaitégui roñeha'ã ikatuhápeve roikuaaka opavavetévape tekotevẽha ñambo'e umi mitãme iñe'ẽteépe nañambo'éiramo chupekuéra iñe'ẽteépe ha'ekuéra ndovy'ái ha'ekuéra noikumbýi oureimínte pe mbo'ehaópe ha pya'épe mitã ojeheja ohohógape ndovyvéi ndoikuaasevéi mba'eve mbo'ehaógui ha ñande ñaseséramo tape porãme ha ñamotenondeséramo ko ñane retã tekotevẽ jahechakuaami oĩha ko ñane retãme hetaiterei tapicha ko'ag̃aite peve oñe'ẽvéva Guaranípe térã oñe'ẽva Guarani añóme ha umívape ndikatúi ñahekombo'e castellanope umívape ñahekombo'e manteva'erã Guaraníme ha jaháramo ñande Brasilpe ha pépe oñeñe'ẽve portugués mba'éicha ñande ñahekombo'éta chupekuéra ingléspe térã alemánpe portugués niko pe iñe'ẽtee pe iñe'ẽ ypy pe ñe'ẽ hogayguá pe ñe'ẽ oipurúva akóinte apichakuérandi oikoha rupi jaháramo Japónpe ha pépe oñe'ẽve hikuái japonés mba'éichapiko ñande jaháta ñambo'e chupekuéra alemánpe térã rusope pépengo oñeñe'ẽ japonés ha pe japonéspe ñambo'eva'erã chupekuéra peángope iñe'ẽtee pe ñe'ẽ oipurúva ára ha ára ha péichape ikatu jaha ambue tetãme jajuhúta ambue ñe'ẽ ikatu jaha Franciape oñe'ẽ hikuái francés handikatumo'ãingo Franciape oipuruhápe hikuái francés iñe'ẽramo ndikatumo'ãi jaha ñahekombo'e chupekuéra castellano térã ruso térã japonéspe ñambo'étamante chupekuéra iñe'ẽteépe ha pe iñe'ẽtee ha'éramo francéspe ñambo'eva'erã chupekuéra ha pe avei tekotevẽ ko'ápe jahechakuaami jepémo heta jajerou jaipuruhaguére mbovymi ñaiméva castellano ha jajechakase jaipuru javépe castellano ha ndajahechakuaái peichahápe péicha jajapóramo ñamboykehahína umi Guaraníme Guarani ñe'ẽme oñomongetáva umi Guarani ñe'ẽnte oikuaáva ha pe anahiãvéima ojehu ñane retãme tekotevéma og̃uahẽ pe ára pyahu ko'ẽ pyahújepe ha upépe jahechakuaami tekotevẽha ñañemoarandu ñane ñe'ẽme jaikuaa ñane ñe'ẽ jahayhu ñane ñe'ẽ ha peichahápe jahayhúta ñande reko ha ñane retã mba'e guasuete upéicharamo ore roipota akóinte opyta maymavéva apytu'ũme roipota hesakã porã peẽme orerendúva Guarani ha'eha peteĩ tembipuru ñane renohẽtava pe mboriahu
añanohetava itavýgui. Heta ñanderapicháne ikatúiva oñemorandu ndaha'éi ndoipotáigui, ndaha'éi hasykatúgui, ndaha'éi ndorekóigui ipirapire. Noikũmbýinteko pe oñembohasa chupe ha upéva rehe ndovy'ái pe mbo'e haópe. Pévare tekotevẽ ha'ehavýicha peẽme jahechakuaami pe mba'e ha mburuvichakuéra omoakãva Ministerio de Educación y Ciencias tohechakuaami avei ko mba'e ha toipuru pe Guarani, toipuru porã pe Guarani, ha pe Guarani rupive ikatu hag̃uáicha jaikuaaka chupekuéra umi ñanderapichakuéra Guarani ñe'ẽhárape opaite mba'e ha upekuéva vai jaikuaaka chupe castellano ha tenondeve otro inglés, francés, hasta ha'eva ñe'ẽ ágape ñepyrũrãme pe tekotevẽ jaipuru pe mitã ñe'ẽ, pe hógaygua ñe'ẽ, pe ñe'ẽ tapiagua, pe ñe'ẽ ypy, isy ñe'ẽ, péva jaipurúramo hendive pe mitã hetia'éta, ovy'áta, oñeñandu porãta ha opytáta mbo'e haópe ha iñarandúta ikatupyrýta. Péape ñande jaipotáva ñamorandúramo peteĩme térã hetavépe ñane retã avei iñarandúta ndajejapoirã upéicha ñanerenyhẽta tapicha tavýgui ha peãngo pe mba'e vaiete javyreko akuag̃uaite peve. Og̃uahẽngo akukuehe peteĩ marandu he'íva tekombo'épe ñande ñemeha muite huguaitépe ñaime avave ndaipóri amótyve pe huguavehápe ñande ñaime Paraguayháicha ha péape ñambyasýva pe aipo tekombo'e myatyrã ojejapova'ekue ndoikói. Ymágui ore Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme ro'emavoíkuri upéva ndaha'éi ko'ãngagua ymaitéguime maro'e Ministerio de Educación y Culto, Ministerio de Educación y Cultura ha ko'ãnga Ministerio de Educación y Ciencias pe ojejapova'ekue ndoikoiha ha pépe oñemboikehague pe Guarani ha upévare heta ñanderapicha opytákuri okápe. Ko'áko marandu rehe ore rosẽ Ateneoháicha ha rohekombo'e heta tapichápe ha umíagui oiko ko'ág̃a mbo'ehára, umíape ko'ág̃a romog̃uahẽ pe kuatia'atã diploma jaéva chupe ha roipota umi mbo'ehára pyahu oike avei ha ombo'e umi mitãme iñe'ẽtevépe. Péa jajapóramo ñambotuichavétako ñane retã, ñamombaretevétako ñane retã, ñamopo'ãta ñane ñe'ẽ ha ñandereko. Péape temiandu rehe Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme roñemomýi akóinte ha péape temiandu rehe ára ha ára roguata yvatégui yvývoty, kuarahyresẽguio, kuarahy reikévoty roipotágui peteĩ tetã iporãvéva, peteĩ tekombo'e añetetéva, anítei ja'e tekombo'e pe vyrorei sapy'ánte ojejapóvape tekotevẽ añetehápe ñaporombo'e ha pevarã ñaikotevẽ Guarani ñe'ẽ rehe. Péicha ñamoñepyrũ ko ñane rembiapo ko Arapegua ha jepiveguáicha oñepyrũháme ñane rembiapo ko'ã ñe'ẽ rire ñahendúmita peteĩ purahéi neporãmbajepéva Alto Paraná.